cishe bugufi dusenge yenda ngiye wundeke. Uiteka Mana nziza ndagushimye ndaguhimbajije kageze hana amahoro. Imbwa zaha hepfo kwa Karemera ntizimuciye amaguru nubwo yaganitse ariko araje aranyizaniye ngo namuhereza amafaranga yanje nawe mpibyo azanye ariko nkuko wavuze ngo umubiri gwacu ni insengero ngo z'umwuka wera. Urusengero rwawe ngiye kuba nkoreye mutundi du service nawe gose urabizi nawe wihangane kuko bitabaye ibyo nanje nabizi ukuntu wandemye washizeho kino ushiraho bino ariko nanone nasu mu rusengero urakoze kubwubyumvishije ubyumvishe mu izina rya Yesu amen. Garama nkwereke gira vuba vuba fatwa. Yezu Kirisitu we Zana nizo gato. None si usigaye warageze ku rwego rwo kujura agendana ibintu by'abasambanyi ariko urenda umbwira abasambanyi wowe cyo tujano gukora ni igiki?